Kani gadega Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. UMDC kaseng Kongres ba man study nongrem babat menta kuma presiden yang ke South West Khasi Hills District Congress Committee ulapan syai halor ke jingweng no yu ba roweling do UMLA ka mau kerwan kuma presiden ke South West Khasi Hills District Congress Committee kadai karai jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee Henry Om ka balale dam umarwei ba man study nongrem ula ongru ba ka jingken no ba roweling do kadai ka jingkren khulung khna ban kham cha shushu halor ke ni karai jong ke Congress persya yu ba roweling do tengnya sngap hi nak center jong ba man study nongrem Ki kalau ini berbeda dengan parti, dekat ini hak distrik Southwest Pesir, bawa jinggalam parti panas. Dekat ke penpau bah kadon sebun ki berkata kalau majoriti nak member jong ke distrik Congress Committee, undang ke jingshania parti panas. Halor kata kira penseu sekian posisi. Dia kata or pakai posisi ke hak ia kapan. Bujlino yang hari jaka kita ada gitu. Hadin bala macam TV ke kam presiden, ki ong bapila kamro ya tiket ni opi nam tawat to gajing sya kum bakno baruan. Ini ki gilong kan jimbom sisa. Namar ba ngaku presiden hi ngan hamban penyaj aba organize ga parti barok bat mau kuat bat lang. Amde ko ngan wan mga halangrin lan yang kuat bat umbangan kam tiket. Kini gilong ki jimbom sisa. Namar ba habang organize ya ga parti nga penyaj ga parti persiang ya ga ban mu ya ga parti bat mau kuat bat ran ko. Kini ki kon umbangan wan kam tiket. Mereka tiket dikatakan song hak MPC. Tadi ke jomno kam padai artat ke korban ai tiket. No la ban ong baka dika tiket ke jom. Mula ha kongres tamdan ke kumtaban kami ke tiket baka di jom. Manu ruwe. Ki ong ba masem cimti pia kam presiden. Ki jori barowel ha PCC kai penang pi jori barowel ha PCC. Kani kalong ka jing sisa. Bat balai kali kajia kani atrai shwa haki penai ngam kan mahu penai utang bahak penai bakam shwa adon la bonsin ikot kubor bami hamnong sanghima au sulong tang punjat syai rupang maukor ke pelong ya kubarwel ke pelong ya barwel ba unkren persya ya ka ya kinong yalam jong NPC baru cimistar ngimla bantit Natarai bi hakikat kubor ya ke babar wel ulong bah po kajing yalam jong doktor mukul kursi besar pada po kajing yalam jong balapang presiden jong parti di bebun ki MLA kinom sim tiket su kita lagi tu dia bat uang bah po kajing yalam jong ngan nomla ban ya trilang tetangga di kajing keren jong bat ke bapen susi ya kinong yalam jong parti gede woi poin ke benutong ba la keren hakikat kubor ba ka kongres hau arajar katra kandu ya ke bor senja bot udah keren syah ba ka BJP ba NPP kinwan inform ya ka government deh lor kata nurin ba ki babon ki nong yalam ki nong tre jong ka parti kongres sapo jong district West Pesir South West Pesir idap da kecing susi wat kiban nasyapar no ka Southwest kiri West ke silum kidan kejuk bajing susi pad halor kata kalami ke isu banyak keren ha ka executive committee jong ka Southwest Hasil District Congress Committee bak ha kata ke committee lay keren pad rai bayakan ke jing namar baya UMLA ngimla ban sim action dangi ka BCC namar kata ngil ya keren bayar kan yang kam ke jing susi lan ke jing su dia ujung ginong tre jong parti ya ke jing keren pendubor lan ke jing keren ben ya ke parti ya ginong ilam jong parti kapelong pangin sim ya karai ban hak ya ke ne sya NPCC bahkan sim action lan ka syam ke NPCC ke bakas ngrit ya ka ban dei halor kata ngurit ngam sim komplain Ndrai ngapa ya ka resolution jong ke executive committee jong ke district jong ke Southwest Hasil District Congress Committee. Cukup banyak kendir lor buat Jan Sing Tensong kondisi jong kongres. Ini kisni buat pak HT support ya ka PDF. Kaba layalam buat persengan di suspend jong kongres. Atau kum leader opposition opposition council dia jengtep ini mana? Ngadang yo ikut khabar hagawi ke step.
kat bang adang i ke kupor ha por janmi ngayo ya ke SMS no bajan bawa support ya ke dia isu penting yang abang extend support ya ke dia personally kira mar kata ngam semyo kalau jing tho na mrei habang ali yo ya kata ngala telefon ni baru lai thu yang abang ngata dal marwe hi ngala rai ke ban support ya ke dia namar bangam su ma ngam su kwa ya ke ban shong semar nakaruling ini mar kata kau haba ngai suyo kata ngampat la ban ong di kan song mentah haka MPCC ke ka bakan rai rena kalian jonga ngasim bah bola pentip ai ikut keluar amot ula long sabar naga parti Kongres adu mentah udang kami lede bude Kongres ni kami lede bude PDIA di adu mentah ngampat dia kono ke jinsha ini maru suong baik pengalo semua extend support yang dia personally tila ia kata bang don seperti don di ngampat syait hendrai ka papau kolong ba ka papau kolong cisin ba le ya kene klaim ka jing tip jong ka klaim ka jing yo bor na ka pamut hi ba ula mut hi ya ka ban ino no na ka pati kata ka syait